Tunia biscuit cookies kan simna dinga chu masapena hi butter kan mande he to hi butter hi kan chonang ding a hitaye chonang set angaye abana hi icing sugar na kahin tha ding a hi icing sugar chu hi cha hi chathik no a ho nangel angaye abana hi vanilla 2 tablespoon kha angaye to hi kan chonang dai hoisela chonang ngai hitin akisu tai abana hi chi fly kan tha de he namu thena wamo plain flour chilaya hi kan lo theng ki de he flour chu ka mix chain hiti na so tae to hi tia hi kan sim ding a he tihin aso tae alin le aneu aki halena ti mai the hin a plate hin adol lo ta zina chu kain hal a hin alin le aneu hi ichi adi idol ta chu piping bem na mandi a hin chi kain wanom da point ahin aban kit sim kiting le kan man te ding hitaye wana ho ovena kan koiding amin ananga taute tu chun oven sunga ka koilu taye oven naman ding dan hi hele 180 degree by 15 minutes naman angaye amin di taye ka biscuit sim chu amin tan ka ki pa tuni ni kho ka video abula pa na achai chan hin vet pi ho zo se na chung chi wa ki pa thu kan se ye nang ho in zong chi video a ko na hi na de dan ta wa ichi na vet wa na ni ki sim the hi ti chu kan se no min tin ka ki pa be se jingi